Malo bito fifia ke toi whakota pe Polokala Ofa ki api pia te whamatala hini ngai kongokonga misini te whamide tolu atu pe whanai ko hi ke lawa lauti atu ai ko hoko lele i whika oku ngai mego ni whamatala atu i he whamatala tohi i Ofa ki api sa te whatonga i ko screen ye pe kui ni kasi ni ko monitor pe ko kasi ko misini le vai whau i kasi ni ko CPU ai ko hinga ko ke central processing unit pe ko atamai misini kako CPU ko ki fu tapa file loto na so matala bigi ai fi ka pe mo tohi ka fa ilo abi ko PC stands for personal computer pe ko ho ni de hanga vete ke sio ke kongokonga pa supply pe mo na dolo to be ka screen ni ko fu display data bi ko ki hani ka nga na ka me fa Polokala o tiliva ka to adu he a me fa Polokala ngai waya ko tene hanga ia convert ta noa mo ngai me ko ya o hu ke misini me ki podi pia nga o le ba CPU mo memory o tiliva le vai fo display card o alu ya o display mai ko ka yan ka ba le ba na ka ta mai o ka ha ave tu be ha pa na ko ha screen ko ile go me mo inga ko tama ko o ya nau ai di un whamatala be gi ai ki kongokonga ko ia ai ko ha upe ai ka ba ke veti mana tu ka ba ke veti ke sio ke ta aki ko ta fa aki o to ko to ai go ni platform ha i ai mata poti o te ke veti e ko e te algo fitawa ke mata poti toka lalo sai te ke sio ke ta fa ko ke ya hukai ya anga fi konga ko ko fi tu ia ko o ton ko ke to ai ko enia o ton ke to age ai ki sta ka ko mal di la bavet ka ki fe pa pa hala sta mo si lo beta me fa tonga hele resourceful ka pa di adu ni wa beta computer o hala me sta ngau age ki he beti sai mi o se mi tolu ka te watu e gongo ya ka to ke hoko atu ke ku ki loto ke misini ke tau sio ai ki ngai kongokonga ni whamatala o ko konga ku kam hombe okay